Nanone ngo ikaze umukunzi wacu dame kudukurikira umunsi ku munsi tukambwira ngo uraha agaciro amaskanda subscribe nawe utarabikora kwikora kanya kugira ngo tujye tubana mu nguni ibiganiro byacu bya buri munsi bitambuka nka kuri Magic TV. Nuko turebera hamwe izi breaking news amakuru adasanzwe n'amakuru tugize no dore ko FARDC yisize inzenda za Nyiragasenda. FARDC ikomeje kugenda ikora ibidasanzwe ku mutwe M23 dore ko umutwe wa M23 wavuga yuko ari iherezo ryawo ntabwo yaba yibeshe kuko ubu ngubu uri gukutwa gatanu kandi nako bakomeje kugenda barindagira ndetse banahunga mu bice bigiye bitandukanye. M23 rimaze gufata ibintu byinshi ukomeje kugenda biba bibi nyuma yuko Sadek imanukiye n'abasirikare barenga ibihumbi 200 bose bagiye mu gihugu cya Kongo kugira ngo barinzinzure burundu umutwe M23. Abarusiya rero n'igihugu cy'abashinwa bamaze kubyivangamo ni nyuma yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi abemereye agace ka Rubaya kugira ngo nibamara kugafata bazahite bagwanya umutwe M23 muri rusange. Agace n'agace kigaruriwe na M23 kugira ngo kakomeze kugenda gacukugwamo amabuye y'agaciro. M23 ari nako ikomeje kugenda iyajyana gatanu kandi ibintu rero bikomeje kugenda biba bibi nyuma yuko abarusiya nabo bimanukira runda abashinwa kugira ngo bakomeze kugwanya uyu mutwe M23. Ubona ko M23 ubu ngubu isi yose yahagurutse muri rusange kugira ngo irandurura umutwe burundu n'umutwe ukomeje guhangayikisha isi yose muri rusange by'umwihariko igihugu cya Kongo. Nanone rero aya niyo makuru tugiye kurebera hamwe gatanu kandi tubabwire uduce dutandukanye M23 bayirukanyemo ndetse tubabwire uko abasirikare bagiye batandukanye ba M23 ku bitero bidasanzwe FARDC yagamye kuri M23 haje kuba hagwamo abasirikare benshi bagiye batandukanye ndetse na bamwe bafatwa bugwata. Abangaba n'abasirikare rero bafashwa ari bazima ba M23. Ubona ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi ndetse biradogera ku buryo budasanzwe. Ibintu rero M23 urimo kubona yuko n'ubundi iherezo ryawe rirangiye ni nyuma yuko batangaje amagambo atari meza bakomeza kugenda batangaza yuko n'ubundi bagomba gufata igihugu cya Kongo cyose muri rusange. Gusa ubungubu ntabwo ariko bimeze dore ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubungubu yabizeho ndetse ibintu bikomeje kugenda biba bibi no kudogera ku buryo bukomeye cyane. Ni nyuma yuko M23 yo ikomeze kwishyira agati mu gihe nubwo bari kwikuramo akazi gusa yo ifite ibindi bintu ikeneye byose. Tugiye kureba hamwe gatanu kandi turebe ibidasanzwe, turebe icy'isi yabivuzeho, turebe ese igihugu cy'Ubufaransa muri rusange cyabivuze iki ndetse n'aba bashinwa baje kuba bohereza ingabo zidasanzwe. Izi ngizi ni za special forces zirwanira mu gihugu cy'Ubushinwa baje kuba bazohereza ndetse n'abarusiya. Tuze kureba ibidasanzwe nyine biri kubera mu gihugu cya Kongo muri rusange. Ndagushimira rero wowe kandi subscribe nawe turabikora kwikura akanya kugira ngo tujye tubana mu nguruningano byinshi bya buri munsi bitambuka kuri Magic TV. Wibutsa ko inkunga yawe uduhaye ni subscribe warangiza ugatanga comment yawe kugira ngo tujye tukomeza kubana gatanu kandi muri rusange. Niyo ujya ubona video cyangwa se iyi nkuru ugomba guhita uyishare ingira inshuti zawe zose kugira ngo nazo zumve ibi bintu biba bidasanzwe. Aya makuru abadasanzwe dore ko ari amakuru udakwiye kwihererana wenyine. Ibyo zose rero niba warangije kubikora no kushishikariza abagenzi bawe kugira ngo bareba iyi video. Nanone reka turira hamwe cyangwa se turamburira hamwe izi breaking news n'amakuru adasanzwe ko nari maze kubikubwira mu ngingo z'ingenzi. Yes, amakuru yacu reka tuhereye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje kugenda bikorana ku mutwe M23. Umutwe ukomeje kugenda ukubitwa izakabwana ku buryo budasanzwe. Ni umutwe ubona ko yuko isi yose n'ubundi yawuhagurukiye. Umutwe waje hara mu gihugu cya Kongo kugira ngo ukomeze wishakira amahoro mu gihugu cya Kongo muri rusange dore ko leta ya Kongo yabirukanganaga bashinja yuko ari abaturage b'igihugu cy'u Rwanda ndetse yuko ari igihugu cy'u Rwanda kiri gutera igihugu cya Kongo muri rusange. M23 yakomeje kugenda ishyira imbaraga zidasanzwe ifata ibindi bice bigiye bitandukanye igarura teritwari ya Masisi, teritwari ya Rutsiro ndetse na teritwari ya Nyiragongo ndetse ijya muri Kivu y'Amajyepfo yifatira teritwari ya Kare. Ibintu byose byakomeje kugenda biba binyuma yuko M23 noneho bayizo. M23 rero kuyiga nuko Sadek yazanye abasirikare barenga ibihumbi 200 n'abasirikare badasanzwe n'abakomando badasanzwe n'abakomando bafite icyo bazi n'abakomando bafite icyo baje gushaka mu gihugu cya Kongo. Abakomando rero b'igihugu cya Sadek cyangwa se ba Sadek muri rusange na umuryango wa Sadek bamaze gutsinzura umutwe M23 burundu ndetse bamaze kurasa gatanu kandi nayo mpamvu bamaze gufata abasirikare barwate cyangwa se abasirikare mbere bagera ku 150. Abangaba rero nabafashwe ku munsi w'ejo tariki 10 z'ukwezi kwa kane 2020 mu mbabare tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Ibintu byari bimaze kugenda biba biri mu Rwanda yabereye mu gace ka Kanyabayonga. Iyi mirwano rero yatumye abagera ku 150 nguko nabimbi kugina abasirikari bafatwa bugwate ndetse n'abandi benshi barakomereka ku buryo budasanzwe. Ibingibi rero byatumye M23 noneho yikora ku gakano ndetse inakomeza kugenda ikubita gato kandi ivuga yuko ibya Kongo birangiye, ibya Kongo birangiye. Gusa ntago ariko bimeze dore ko Sadek yo ishaka kubarandura mu bindi bice byose bigiye bitandukanye. Gusa ubona ko M23 ubu ngubu
yitabiriwe ku buryo budasanzwe nyuma y'uko Abarusiya ndetse n'Abashinwa bahagurutse. Ubu ngubu M23 ibintu irimo ntago yibaza ibiri kuyibaho muri aka kanya, gusa yo ikomeje kugenda igwana gatanu ku kandi nubwo bakomeje kugenda bayikoramo akazi ku buryo budasanzwe. M23 rero uyu ni umutwe ukomeza kugenda urwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Kongo muri rusange. Ni umutwe udasanzwe, ni umutwe ubona ko nyine ari umutwe ufite ikintu uharaniye. M23 rero ukomeje kugenda ibyayo bijya ahagaragara, ndetse ni nako abaturage bakomeje kugenda barira banasengera uyu mutwe wa M23 kugira ngo ubone amahoro, ndetse ibindi bice bigiye bitandukanye bafashe kugira ngo bataza kuwukura. Gusa SADC cyangwa se gahunda y'igihugu cya Kongo ifite nuko M23 bagomba kwirandura ku butaka bw'igihugu cya Kongo muri rusange byoroshye, nyuma y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi atangaje amagambo ku Barusiya ndetse n'igihugu cy'Abashinwa. Abo bose nta kintu bazakora nuko bakigira mu gihugu cya Kongo, bagomba guhita bafata uduce tugiye dutandukanye. Aka gace k'umwihariko ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yemereye Abashinwa n'aba Barusiya ni agace ka Rubaya. Aka ni agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro cyane, n'agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro, by'umwihariko hakazamo ubwoko bwa Coltan. Aya ngaya ya Coltan n'ubundi bwoko bugera kuri 40 numva ko ari amabuye menshi adasanzwe. Ubu ngubu rero igihugu cya Kongo muri rusange byikibona Perezida Felix Antoine Tshisekedi cyamaje gutangariza Abashinwa n'Abarusiya yuko nibaramuka babatse kara gace cyangwa se kara gace bakatse M23 biratuma bara Abarusiya cyangwa se Abashinwa bose bakomeza kugenda bacukura kara gace cyangwa se bagacukuramo amabuye y'agaciro kugira ngo ubu ngubu amabuye y'agaciro agiye yigira mu gihugu cy'Uburusiya ndetse n'icy'Abashinwa. Ibyo ngibyo rero kugira ngo bizagende utabibemereye kugira ngo batsinzure barandure burundu umutwe wa M23 ndetse aho uri hose bawice bawurangize bawuvaneho, kuko ni umutwe umaze kuzengereza leta y'igihugu cya Kongo muri rusange. Ni umutwe umaze gukorera leta y'igihugu cya Kongo muri rusange ibintu bitari byiza, ni nyuma y'uko wari umaze kugarura uduce twinshi tugiye dutandukanye, haba muri teritwari ya Rucuru, teritwari ya Masisi, teritwari ya Karehe, dore ko itangiye kwagura imipaka igiye itandukanye. Nyuma y'uko M23 yo imaze kwiyadapta cyangwa se kwisanisha n'abandi basirikare bagiye batandukanye. Aba ngaba ni abasirikare b'abasivile bari bahawe imyitozo na M23. Aba ngaba ni abasore n'inkumi bifuza kujya mu gisirikare cya M23, dore ko ubu ngo batakiyita umutwe cyangwa se igisirikare, ahubwo ari igihugu muri rusange, kugira ngo bakomeje kugenda bakorera igihugu cyabo, igihugu cya Kongo muri rusange, dore ko ari igihugu bavuga yuko barazwe na basogokuru. Nubwo perezida w'igihugu cya Kongo mu bwana Perezida Felix Antoine Tshisekedi atabyikoza, ni nayo mpamvu M23 ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose bidasanzwe kugira ngo ifate n'uduce tugiye dutandukanye. Gusa SADC yo ntago iraborohera, kuko ubu ngubu yakutuye ndetse yanakatasha. Ubu ngubu ntago iri kubahereza agahenge mu duce twose tugiye dutandukanye. M23 bari kugenda bayikubita gatanu ku kandi, ni nako ikomeje kugenda ihura n'uruva gusenya mu buryo budasanzwe. Umaze guhura n'uruva gusenya mu buryo budasanzwe, dore ko ibice byose bigiye bitandukanye yafashe. Bavuga yuko imirwano ubu ngubu igeze mu gace ka Bitonga. Ahangaha ni agace nako M23 yari yaragaruye ku buryo budasanzwe. M23 kandi gace yakagwaniye ku buryo budasanzwe, rero bisa kuranga inakatse ingabo z'Abarundi zari zikambitse mu kara gace, ariko M23 ubu ngubu ntago birimo kuyira, kuko yo ikomeje kugenda ihura n'uruva gusenya kuri yo kumeye cyane n'ibice byose bigiye bitandukanye, dore ko Abashinwa bo bisinyiye yuko bagomba kwaka M23 teritwari ya Masisi yose muri rusange. Ibyo bari kwikora byose M23 tugomba gutanga aka gace ku buryo budasanzwe. Ibintu rero bikomeje kugenda biba ndetse no kurwana kuri M23, ubona ko abantu bose bayitabiriye, ndetse inatangaza yuko nubwo ibihugu byose cyangwa se ibihugu byo ku isi byose byayitabiriye ubu ngubu byo ngo ntago igomba kureka umugambi wawo gufata igihugu cya Kongo cyose muri rusange. Ibyo ngibyo rero uko babitangaza nabyo biri gutuma Perezida Felix Antoine Tshisekedi agira umujinya, ndetse anavuga yuko ashobora gutanga igihugu cya Kongo cyose muri rusange, ariko bakamurandura umutwe wa M23 muri rusange. Ibintu bikomeje kugenda biba biri rero no kudogerana ibintu nyuma yuko nyine Perezida Felix Antoine Tshisekedi atangaza mu magambo, nako akomeje kugenda ajya mu bindi bihugu bitandukanye gushakayo intwaro zigiye zitandukanye, by'umwihariko yagiye mu gihugu cya Israel kuzanayo intege zigiye zitandukanye kugira ngo yifashishe atsinzura umutwe wa M23 muri rusange. Nako yakuze ibindi bikoresho muri Afurika y'Epfo. Izi ngizi ni drone zidasanzwe, asaga miliyari 649 z'amadolari y'Amerika niyo yashoye mu kugura ibikoresho bigiye bitandukanye by'indege by'intambara kugira ngo bikomeze kugenda bitsinzura umutwe wa M23. Ibintu rero bikomeje kugenda bidogerana, dore Abarusiya babyivanzemo. Ni nayo mpamvu ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane ku buryo budasanzwe ku mutwe wa M23, ariko nawo ukomeza operation idasanzwe gufata umujyi wa Goma muri rusange. Nanone tusumbikira ahangaha, ntabwo dusubitse ahubwo turacumbitse, turaza kuba ducumbura mu yandi makuru adasanzwe, mu yandi makuru arabagezweho by'umwihariko biciye hano kuri Magic TV. Ndagushimira rero wowe twabanye, wowe wadutije umwanya, ni nayo mpamvu twishishikaza kugenda ukansubscribe, ariko usize n'igitekerezo cyawe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bitamuganga kuri Magic TV. Niyo mpamvu ugomba gukora share ku bantu bawe no
utanga igitekerezo yawe kugira ngo nyine tujye tubona yuko twabanye gatanu ku kandi mu nguni n'ibiganiro byacu dutambutsa kuri Magic TV. Nawe ndabashimiye, andi makuru ni mu kanya.